Imana kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira aho muherereye hirya no hino mu bice by'isi biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi tariki 30 Werurwe mu mwaka w'2026 ugiye ubara umunsi ku wundi uraza gusanga turi ku munsi wa 89 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 276 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje njye banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu bigezweho ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Nyemerere uyu munsi duterure kuri iyi nkuru aho Minisitiri w'Intebe yahagarariye Perezida Paul Kagame mu irahira rya Perezida Touadera Archange muri Centrafrica. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yageze i Bangui muri Centrafrica aho yitabiriye umuhango w'irahira rya Faustin Archange Touadera watorewe gukomeza kuyobora iki gihugu mu matora yabaye mu mpera za 2025. Dr Nsengiyumva yageze muri Centrafrica mu gitondo cyo kuri uyu wa 30/2026. Ubutumwa bwashyizwe hanze n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe bugaragaza ko Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva ahagarariye Perezida Paul Kagame umuhango wo kurahira kwa Perezida watowe Faustin Archange Touadera. Faustin Archange Touadera yatorewe gukomeza kuyobora iki gihugu mu matora yabaye mu Ukuboza 2025 aho yarangiye agize amajwi 76.15%. Gahunda ye yo mu 2026-2032 isize imbere kubaka amahoro arambye mu gihugu, gukora impinduka muri politiki y'igihugu, gushora imari mu bikorwa biteza imbere igihugu n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Nyemerere amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru aho ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje umubare w'abakora akazi katemewe k'uburaya muri uyu mujyi uvuga ko umaze kugera ku 9,000 barimo 4,000 bo mu karere ka Nyarugenge. Uvuga ko gukemura iki kibazo bigomba guhera mu gushaka umuti w'ibibazo biri mu miryango hagati yayo. Byatangajwe n'umuyobozi wungirijwe w'umujyi wa Kigali ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Eugene Martine kuri iki cyumweru tariki ya 29 Werurwe mu nteko rusange y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu karere ka Nyarugenge. Ubwo yagaragazaga ibibazo bicyugarije umuryango, Eugene yagarutse ku kibazo cy'uburaya avuga ko umubare w'abakora uburaya ukomeje kwiyongera by'umwihariko muri aka karere ka Nyarugenge. Nyemerere dukomereze kuri iyi nkuru aho Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana yagaragaje ko hari byinshi byo kwishimira mu burezi bw'u Rwanda, birimo ko 1/3 cy'abanyarwanda bari mu mashuri ariko hakiri imbogamizi y'uko 1/2 cy'abanyeshuri bafite imyaka irenze iyo bagombye kuba bafite hakurikijwe umwaka cyangwa icyiciro bigamo. Yabitangaje kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Werurwe 2026 ubwo yafunguraga inama yiga ku burezi State of Education Conference 2026. Minisitiri Joseph yagaragaje ko uburezi bw'u Rwanda bukomeje kuzamuka, ibigaragazwa n'uko abanyeshuri bangana na 4,480,000 bari mu mashuri yo mu Rwanda ndetse n'igipimo rusange cy'abitabira amashuri kiri kuri 92.5%. Akaba yavuze ko n'abajya kwiga amashuri y'incuke bageze kuri 55.3%, n'abava mu ishuri bakaba bageze kuri 4.9%. Akaba avuga ko ari ibyo kwishimira mu burezi bw'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda ibikomeje kuvugwa, Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yijeje abaturage b'igihugu cye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kubaka ubufasha burimo kubakira igisirikare gikomeye. Yabivuze mu mpera z'icyumweru gishize ubwo yahuriraga mu mujyi wa Bandundu n'abatware gakondo mu ntara ya Kwilu, aho yakomozaga ku masezerano igihugu cye cyagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
akaba yarerekanye ko ubucuruzi akaba aya masezerano yerekeye ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Tshisekedi yavuze ko mu byo aya masezerano azafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ukuba igisirikare cya Kongo kizubakwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze kikaba cyakomeza. Munyemerere amakuru yacu tuyakomereze muri iyi nkuru ivuga ko umugore yakubise umugabo wanze ko baryamana. Polisi yo muri Mexico yatangaje ko yataye muri yombi umugore w'imyaka 25 witwa Sara Michelle ukekwaho gukubita umugabo bakundanaga witwa Marte Octavio nyuma y'amakimbirane yabereye mu rugo rwabo. Nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano, ibi byabaye nyuma y'uko Marte Octavio atangaje ko adashaka kuryamana n'uwo mugore, ibintu byateje impaka hagati yabo. Bivugwa ko Sara Michelle yafashe umukandara atangira gukubita uwo mugabo ku maboko no mu mugongo, akaba yabikoraga anamutuka cyane bikomeye. Ibi byose byabereye imbere y'umwana wabo w'uwo mugabo, ibintu byafashwe nk'ibikomeye cyane mu gihe ibintu byari bikomeje gufata indi ntera. Marte Octavio yahamagaye polisi yahise ihagera isanga uwo mugore afite umujinya mwinshi. Polisi yahise ifata Sara Michelle imushyikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo akurikiranwe n'amategeko ku byaha akekwaho. Inshuti bakunzi, mudahwema kudukurikira. Iyi nkuru y'umugore wakubise umugabo we niyo ibaye iherezo ry'inkuru zari zigezweho kuri uyu munsi tariki 30 Werurwe 2026. Mukomeze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye kugira ngo mujye muba abambere mu kubona amakuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.